Hata kama waziri ameenda, sisi tutakuwa hapa. Umeona Umwenda ameomba Mungu. Hii kitu ni kuomba tu. Ibiro lemu ni jinya saa ibiro nge. No, adwale kogonas jomatin ka kabisa. Aneno MCA ma ora moa Kibera. Chairman, fuafua yaka maintie. Aneno Ukeyo engineer ka, Ukeyo bende ora, aneno Sagana, Ogutu, CS, kama inti angen kata speaker Bruno Luongi, represent the governor, aneno wakili Oscar, analysis mitimo kama ngeng, kod wangane, gamimoka, kawuono neni wangi the thom no wanda is delivering now, Kisungu is very clear, Doro kama inti aneno ubio introduce you, aneno tare, deputy governor, tibet mabono. You are the deputy governor, come and sit near the waziri. Ibro demonstrate, wini kama intie, hari recognize. Aneno nera magonda chanda kama intie, na recognition, unge uweyo, aneno niko chola mjumbe gine. Chair, mama ODM. Jo kombete magi chama man ko tingbadi, ye momi wanda yudo givina nuni. ODM, ko tell long, tinguru badu malo jo chama. Chama wapode na ODM, kana wanda yu waziri, tuwana na ODM. Yo chama, very good. Yes, ODM. Hata watu wa serikali kama mko hapa, ODM bado inaendelea. Hata kama Wandai ameenda kwa hiyo kitu yenu, we still remain ODM. Yes, let us be sincere. Mara setieko kosoka tieko. Aneno Eunice Ndolo, ininyaka introduce ininyadala. Dakise moso waziri, hasanini, your brother. Ibro biri level mari ngine bat moso waziri. En brother ni bro luongi kama spiko bilo chumala bono leni manya min waziri moyo mna kocha kada kineno la mor wako chalg mar Wandai niso Wandai you are blessed keno gimo mora bishop no Wandai yudo gigi because he dag gini ini jirani karimu wondo ga lemo kadi wondowa sani wondo ni doyo gino kango jopudhi ambiro wako nyasa kawuono ndo ga yudi kana momi Wandai chendo kabisa haya koka ketho sa aneno ngane Nyamawira and somewhere here. South Game. Utuwere ya kuyawa. Jogo nyaka luong. Speaker hindo ninge levuni. Joma luongo ingeo. Ano kato luonga tangada. Koka luongi, you are at risk. Mheshimiwa. Ka speaker waka ekoro kete level. Ase kete kamino aneno. Bondo manyien. A very young intelligent guy here. Bondo manyien guy. Ayenga somewhere here. Bondo manyien. What the Prime Minister. Sasa atiku. Uguta neno ukanyo. I said, very good. God bless. Kataka kuna we yan warombele. Gimaduong Wandai ala dwati kugduluo. Kisungu monontie mawacho ni nobody should manipulate your ability. Kosemi minister. Ti yudo ka problem nitie ngato follow yi kweren ko bangei. To ndalo momi gitin all city maka. Emano timni go judgment. Kikayudi en dayo moro liel gi nyangile. One give what the name you have to deliver. One body will still remain. Kiwinjo kawachi te kono weche tega. Emu ya wacho dhuluo. Go simpi wa oti dende bwana no. Oneka ketemu. Kubija lobet kanyi bitie kiga dek hage nothing. Sami say hage nothing you will give us problem. Tano kadwa problem. Sani kora lando ruto blindly. Sani nga mumulo ruto tani ndogo ilo. Kupani yaka nenyuola pokaneno minister ma finance. Pokaneno minister ma energy. Pokaneno Attorney General. He's done a lot for us. We have to give him support. 98.8 kilonewton per meter square. Awajo kusoka wajo. Speaker karibu. Makamu iluwero Wandai malich manadi. Toko tieko luwero Wandai tokoro luwero nyaka bishop mara. To niye milamo mondo